Kulukudu. Ya, hayi kunjalo. Iyo ke le nduku le. Nali yanebhengela lawo lapha naphakathi. Nansi yanento uyabona lapha ukuthi kwenzakalani, umuntu uyakwazi ukubona. Nami nali ibhangela la ngilifakile. Nali la lapha phakathi. Nali la lapha phakathi liyabaleka. Alibambeki kalula. Nali kodwa. Nali la kusuke sekufana nokuthi sekuwumuthi wonke lo. Sekuwumuthi konke lokho kulapha phakathi. Sekuwumuthi konke lokho kula. Konke lokhu kuwumuthi ngithanga nginivezele ngoba ngiyazi ukuthi ngiyayithanda ukuthi ezinye izinto sibuye siveze zibonakale. Nali ibhangela la khona lapha. Sekulinda umnini wako kwanamhlanje ngithanga nginivezele ngoba hayi ngiyabona mhlawumbe abantu babe beyithanda ukuthi ngiveze ezinye izinto. Ikhona ke la esigodlweni so baba mkhulu samakhosi imini ibamba bukhosi la khona lapha esigodlweni. Iyona ke induku yakhona le. Nansi. Iyona le. Iyona le. Le iyasiza ezintweni eziningi ngisho ukuthi mhlambe umuntu obuye ehlisa imali ngamaphakethe yakusiza mhlambe emsebenzini ubuye ufuna ukuthi imali eningi ihlule kuwena bese uyathatha bathi abanye amanoms nani iyakusiza lana kuyathuleka kuyokuthi sesixoxa nangane ufuna kwenzakaleni hola ngecommission iyakusiza ngoba inemali phakathi. Inemali phakathi into esuka ithinta imali osukuyenza isukuyidinga ke le nduku le ngiphasisa kakhulu indlela esiyenze sikwenzele ngayo indlela esiyenza ngayo ngiphasise kakhulu ke le nduku le kakhulu ngithanda ukuyiphasisa yona le nduku ngisho lutho ke lutheni yani nje ilinda umnikini wayo. Nani lati ngapha eceleni likhona yona ke le ngiyacela uma uyaqala mhlawumbe ukubuka le channel le ama video uploadwa kule channel le ubuhle bethongo TV ama videos esuke siwafaka siku-uploadela wona usubscribe ucommente kahle uma ubuza umbuzo ikakhulukazi ukuthi malini into ethile ngiyaxolisa Nkosi yami ngeke ngikwazi noma ngabe kuthiwa ngifake ini engiyiphostile ngeke futhi ungizwe ngithi into ethile imali engaka into ethile imali engaka phandle kwalezi imbizo engizenza ngisazoyipost ezinye zazo ngakutshela ukuthi imbizo yama-ulcer i-200 eyokuyicleana nje uhlala uyiphuza uhlala uphilile i-150 imbizo phandle kwalezi zinto esuke sengithi mina izi serious ke lezi ke sedinga mina nawe ukuthi khona lena engeke ngiyikhandeke futhi enye serious imbizo yabantu abasuke ethi nje mina ngifuna izingane ngiyamkhandela leyo mbiza le yebo 300 ke leyo ngiyamkhandela. So izinto ezikanjalo lokho kunye usuthi kuyimalini aze ngiposteke lokho suke ngiveza bese uthi kuyimalini I'm sorry ngizoshiya i-cellphone number. Ngiyabonga laba abaye bebona ukuthi hayi kahle asebebonile ukuthi i-TLB kahle umthando wamadlozi excavate ukuthi isebenza kanjani. Ngiyabonga laba ababonayo befone no ukuthi uyachecka ku WhatsApp uthola ukuthi ngibhizi mhlawumbe angiphendule bese ngithi ngicela ufone uma uthola isikhathi. Ngiyabonga nakulabo bese siya arrange ke njengabantu anginaso isigodle sikwenye indawo ngitholakala empangeni KZN empangeni engwelezane budeduze nesibhedlela ilapha engitholakala khona. Please subscribe kule channel le ubuhle bethongo TV ama video siqhubeka sinifakela. Ngiyabonga.